Kada smo sad pokrili tamnu površinu, a to bi trebali da uradimo sa cijelim konjem, znači da pokrijemo sve što je tamno, krećemo sa svetlom bojom. U ovom slučaju ta svetla boja je bela boja. Četkicu koju smo uzeli će nam služiti da nosimo samo tu belu boju. Uvijek pored nas se nalazi krpica, ispod je karton da bi mogli četkicu da obrišemo ukoliko dodirnemo neku drugu boju, jer postoje boje koje, iako su u mikronskim namazima, mogu da nam upropaste celu sliku. Znači i dalje pazimo da bojeći sad ovaj deo koji je bele boje, ne pređemo ivicu crteža. Okrećemo platno na drugu stranu da ne bi radili preko ruke. Ovdje se nalazi jedan deo gubice koji je roze boje. Ovim četkinu ćemo napraviti ono isto ćemo napraviti sa tamnom brown bojom. Lagano ćemo vući da ne bi ostajali risovi od boje. Jer četkica koju smo prethodno radili ipak nije toliko fina kao što je ovo. Sada ćemo uzeti jednu finu i tanku četkicu. To će biti ova. I tom četkicom ćemo tamnijom bojom uraditi taj deo da će kasnije doći oko. Ne trebate žuriti, jer vam je otprilike da bi pokrili ove konje potrebno oko sat rada. To nije stvarno nikakvo vreme, ono što kasnije dolazi, zato je potrebno ipak mnogo više vremena i strpljenja. Znači još ćemo malo popraviti gde god se vidi neki riz da bi ovo bilo idealno glatko. Samo laganim dodirom četke. Laganim, skoro kao da ga ne dodirujete. Za manje delove koristit ćemo neku četku koja je uža. Sada smo dobili potpuno glatku površinu. Sada smo dobili jednu tamnu površinu i jednu svetlu površinu. Na isti način i ovo ćemo sve ostalo obojiti i to će biti tamno
i svetlo. Znači gde dolazi bela boja, tu će biti bela boja, gde dolazi brown boja. Ova brown boja, koja je zapravo osnova, osušit će za otprilike 2-3 dana, jer brown boja brzo suši i do tada ne bi smeli ništa da radimo na njoj. Znači, kada budemo izvukli i ovu desnu stranu, ostavit ćemo 2-3 dana da ovo sve osuši. Posle toga nastavljamo sa bojenjem.